Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhafumakadzi na vhanna vhane vha tshila na vhulwadze ha swigiri vha livhana na zwikalo zwo fhambanaho zwa khombo dza vhulwadze ha mbilu. Vhorasaintsi vha ri homonu dza mbeu dzi katelaho testosterone na estradiol dzi nga thusa u ṱalutshedza uri ndi ngani khombo idzi dzo fhambana. Tsedzuluso yo rangiwaho phanḓa nga Johns Hopkins University yo anḓadzwa kha dzhenala ya Diabetes Care. Ngudo ntswa yo bvisela khagala uri vhunzhi ha cancer dzi a thivhelea. U dafola na u nwa halwa ndi zwiṅwe zwa zwivhangi zwa cancer u mona na ḽifhasi. Vhorasaintsi vha ri vhathu vha nga thivhelwa u farwa nga dziṅwe tshaka dza cancer nga u ṱutshela kule na zwikambi na fola. Ngudo yo gandiswaho kha Nature Medicine yo wana uri u dafola zwi shela mulenzhe zwihulwane kha vhunzhi ha zwiwo zwa cancer ya mafhafhu kha mashango a ḓana 15. Tsedzuluso yo rangiwa phanḓa nga International Agency for Research on Cancer kha ḽa France. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Valrand Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.